abakaphathi lutho kanti badosa ife. Mineke nale team yami leso sikhathi saseba imbuti. Seba imbuti ngathi ngiyafakaza lemkhithini bangicala bomzana bathi ngaphinzi ngikhuluma yethu ngoba ngibashiya nemacala. Sayifaka ikhathe emantini mntu mfowethu ithi nayivela siculise phasi yaze yafa iqumbe lesisu kangaka ngathi nangisuka lapho seyifile empostoli ngahlala phasi etsheni nganomza ngathi abangosele ezangaphakathi masinyane bathi lethe kimi. Hey bazalwane, ngangasiya umuntu mina angathi kube ingosi ayingilamlelanga ngabe ngikuphi. Yebo Ngoba ngalesikhathi bafana beba ife sine sasesebathi imbuti. Inkinga nganginayo nje kakhulu mina nganginemoya wekweba. Hey ingosi yangilamlela man. Ingosi yangilamlela. Hallelujah. Ingosi yangilamlela. Uyathi ukuthi kwathi nakubhama letinvo lekhaboma ke bangithatha mfundisi Mntungwa bangiletha la kaNkosi bangangibheki kanti ngifihliwe le bathi ngeke sikhole ukufihla lokhu naku yebo Nkosi. uJesu kodwa wangilamulela. Hallelujah bazalwane. Amen. Nkosi yangilamulela. Hey Nkosi yami. Senzisiwe bazalwane. Senzisiwe bazalwane. Nakunenvo lengiyelusile. Nakunenvo lengiyelusile. Kungayoni lesinziso. Lephakathi kwami. Uthi lo mshumayeli ngalenyelanga uthi na uhamba soqhamuka endlela igcwele ematolo nje ubuyaphi? Ngoba impilo yokuhamba bazalwane iyaye imchaze umuntu ukuthi ukuphi lapha abuya khona. Bengisendlala nje bazalwane ngicela singene evini bese ngiyakhwesha la. Simane sithathe nangemavesi. Siqale ku verse 1 siye ku verse number 7. Ngathi angimathi uNkulunkulu. Kanti uNkulunkulu unjani? Hlipite yonke lemvo. Uveta nje yakhe lo ngigibela la. Niyekeleni ke ngendlela kushoko uNkulunkulu. Amen. Ushito sombono wathi uyabingelelwa kuthi sawubona uNkulunkulu. Hallelujah. Thessalonika wekuqala bazalwane sahloko sika 4 siqale ku verse 1 siye ku verse number 7. Besithandaza nawe mngami ngicela ukufunzelwa nguwe. Ngoba awuze ngifunzelwe ngilomunye kanzi nangithandaza bekangekho. Ugcine ku number 7 nisekhona bazalwane. Amen. Nikhona ethendeni. Asewufunze Nkosi. Thessalonika wokuqala sahloko sika 4 si verse 1 to verse number 7. Si dawuthandaza bazalwane. Bazalwane bethu safunza kithi ukuthi nifanele nitiphathe kanjani kuze nijabulise uNkulunkulu njengoba bese nivele nenda. Ngakho ke ngephetha ngekunincenga ukuthi nichubeke nikhuthale kakhulu kukwenda lokho.
ngobe niyayathi imiyalo lesaninika yona yengenkosi Jesu kuyinzandvo yaNkulunkulu kungcweliswa kwenu bubalekeleni bugwadlane buphingi ngamunye wenu kufanele akwadi ukutiphathela yena umtimba wakhe awuphathe ngebungcwele nangekuhlonipheka hayi ngekushisekela kwenkanuko njengemahedeni langamati uNkulunkulu akubete lo wonako aphambe umzalwane wakhe noma ngani ngobe uNkulunkulu ungumphinziseli kuto tonke letinto njengoba sani yalisisa nje uNkulunkulu akasibitelanga ebugwadleni nasebuphingini kepha wasibitela ebungcweleni Ipasele ngalo 8 ngakho ke nomelana naloku akamelani namuntu kodwa umelana naNkulunkulu lonipha moya wakhe longcwele phindile number 8 ngakho ke nomelana naloku akamelani namuntu kodwa umelana naNkulunkulu lonipha moya wakhe longcwele ngakho ke lomelana naloku akamelani namuntu kodwa umelana naNkulunkulu lonipha moya wakhe longcwele wethembekile uNkulunkulu wethu longcwele wethembekile somandla ngegama lika Jesu wena wedwa Nkosi uNkulunkulu sekho Nkosi lo njengawe hlabeni wonke Nkosi akekho lo njengawe ngaphasi kwemhlaba sikambono njengawe etulwe ezulwini nguwe wedwa ufanele imvumiso uNkulunkulu ufanele kuphakanyiswa uNkulunkulu ufanele ukukhonda ukhothanyelwe baba wethu lo njengawe liyaphila Nkosi ebusuku livi lakho liyaphila uNkulunkulu lingelakho livela kuwe liphelele Nkosi liphelele baba wethu lonemandla suthisa imphefumulo yethu ebusuku ngalo Nkosi ngegama lika Jesu khuluma lokuthandazako Nkosi ethu impilo yethu siyakuthobela monwele siyakuthobela uNkulunkulu siyakuthobela ngegama lika Jesu nqaku yakho Nkosi semile phambi kwethu siyayathi endlulise emehlweni ethu singaboni yona sibone wena baba wethu longcwele ukhuluma konke lokubeka emlonyeni wayo egameni lika Jesu Kristu amen. Bazalwane la emoyeni wami bengethwele umlayeto ngesinzako lothi kukhona indlela lebukekala yinhle emehlweni emuntu kanzi kuphela kwayo kufa nikhona bazalwane kodwa moya ongcwele nceke yenkosi semile lapha sombono ubeka naye indzaba lokho ukuthi uNkulunkulu wethu akasiso sehluleki bazalwane uNkulunkulu wethu kude indvo lemehlulako kodwa kunendvo lekufuna ukuthi umuntu ayente lento lekufuna yente kuphila impilo yekumjabulisa uNkulunkulu likhona bazalwane lempilo lesiyiphilako isipho asideserve ngekwethi ikhwepha tethu kodwa isipho lesivela kuNkulunkulu kukhona indvo uNkulunkulu layibhekile ukuthi siyiphile lempilo ngekumjabulisa yena Apostle Paul la bazalwane kunetivu lafika tibuka la ibandleni watibuka phakathi kwalabantwana baNkulunkulu
wathi nakatibuka letinto wabona ukuthi kunetinto lesingasendeki kahle leti lidela ukuthi uNkulunkulu angasajabuli ngalabazalwane. Hayi. So uma akhuluma nabo la abekade khuda athi khumbulani phela bazalwane ukuthi sine siniketile umyalo ngoba lelivangeli leli bazalwane leli linemiyalo. Hayi. Lemiyalo bazalwane yale livangeli niyo lesenda ukuthi impilo yethu ibe seyehluka phakathi kwalabanye abantu ngoba lemiyalo iyasiphokelela iyasiqinisetela isibita ukuthi siyente ikhanga kithi as a matter of must. Kuthi siyente lemiyalo lesilidela ukuthi manje siphile impilo yokumjabulisa uNkulunkulu. Uma uNkulunkulu bazalwane uphila impilo lemjabulisako ubese uNkulunkulu uyasonzela kule mpilo. Le njabulo yakhe iyamkhweba ukuthi asonzele. Hayi. Kunesinye isikhathi bazalwane emthandazweni wethu kwangathi sigadla kamadima nje kukhona kufuna siqale solungisa khona. Ngoba nangabe uNkulunkulu sekajabulile utabe siyasonzela asonzethwe ukuthi le mpilo iyamjabulisa. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Wavela Solomon uNkulunkulu ajabuliswa ukuthi Solomon ukhuphuke inzaba. Fike enzabeni wanikela imnikelo yokushisha ethi inkulungwane. Wasulela phasi Solomon wasuyeta uNkulunkulu. Ngoba nangabe uNkulunkulu ajabulile uNkulunkulu uyasonzela kuwe. Phila impilo lemjabulisako uNkulunkulu. Kunengo abeyekhutha ngebazalwane la uMpostoli Paul lebadleni abekhutha umoya wokungakhoni kwalabazalwane ukuthi phatha kahle. Uthi ke kubo bazalwane nguloyo naloyo akakhone ukuthi phathela kahle umtimba wakhe ngoba lo mtimba lo awusiwona webugwadla nokuphila. Uthi lalelani bazalwane uma futhi nikwala lokho anali umuntu kofanana uNkulunkulu ngoba sine bazalwane sibite lokuphila impilo yebungcwele. Le mpilo yebungcwele sibitelwe kuyo futhi impilo bazalwane lesenta ukuthi singafanani nelive. Impilo yebungcwele impilo yokuthi bamba, impilo yokuthi yekeleli, impilo yokuthi impilo yokuthi bopha ngemthetho lomgcwele waNkulunkulu. Amen. Awu amen bazalwane. Mina ngicela ukukhuluma bazalwane ngoba ngeke ngikhona kunigidada. Uyathi ukuthi nawuphila impilo yekungethembeki umthandazo wakho uyathiyeka.
wethiwe ngilokwe ukuthi ungathembeki kwakho kuyakuqabanisa naNkulunkulu. Amen. uNkulunkulu akasiso sehluleki bazalwane. Kodwa libandla aselikhumbule. Alibuye libandla egroundini la tawuhlangana khona uNkulunkulu ebungcweleni. Ngoba lonke nabo ubungcwele angayibone inkosi. Hallelujah. Kuyawuze kubanini ukuthi wesabe umfundisi. Ngoba lenzaba le ayisinge umfundisi, kodwa lenzaba le ingaNkulunkulu. Phila impilo wendlule kumfundisi kodwa wesabe uNkulunkulu. Wathi ukuthi umfundisi angangibona kodwa yena uNkulunkulu uyangibona. Uyathi kunehlobo lwemzalwane lolume esipheni salo ngoba unesipho singaba sekuhlabelela ngaba sekushumayela kodwa akanako kwethembeka phambi kaNkulunkulu. Ngiyaye ngifike la ngibekisa khona ngithi uyabona level leswala ucingo le Mpostoli uyahlupheka umlo akathembeke uma lusele kabi Yeah. yagula nalusele njalo licingo kangaka ukuthi nangabe kuyendeka usenzaweni lekabi senza when angibela indvona Nkosi yami mfuna yami. Haleluya ba. Abazala manje. Nangabe kuyendeka nje babe uhloniphekile. Asumlo omdzala hlela isitting room bese uyalushiya. Kanti namake nebantwana bangala angene ngala ebathroom. Athi usathu sageza uphakathi naphakathi bese uyakhala ngale. Nalukhala ngale. Nabe indvodza ingakemi kahle. Hey. Kodwa ukuthi manje usesimeni sengaphumeli la. Aphumise kantantalasa. Ngoba kunetimfihlo la. Niyathi nebazwana nginitshele ukuthi uNkulunkulu kude lo ngamfihlela kona. Kude. Yinkosi lengenaphutha. Yinkosi lengalali. Kunento uNkulunkulu la khona kithangayo kumuntu. Umoya wakhe lophakathi wemuntu. Umoya wakhe ungeke uzumfihlele lutho ngoba ungewakhe. Live a life. A life that pleases God. Uphila impilo yakwendlulisa. Umuntu emehlweni akho uthona Nkosi ngakunyathi uthi uyangaphi uyangibona. Noma sewutakuye uNkulunkulu awuke ufike uthi mvume njengoba tinjalo ngoba uyadada. Haleluya bazalwane. Solo simembetela ukuthi kuze siphunyuke kungahlali kunje. Live a life. Bazalwane, uNkulunkulu uyamthanda umuntu wakhe. Futhi nakunenza ngeke asayiyekele uNkulunkulu umuntu. Liso lakhe lisethi kwakhe umuntu. Kungakwidaba esikudlula nje ukuthi kungoba angeke abazalahle abantu bakhe.
ase siyiphile le mpilo bazalwane impilo ebungcwele mina ngisengilimale manje Nkosi yami bazalwane sanibonane thendeni ngisengilimale mina ukuthi umuntu noma sekuthiwa ungumshumayeli wezwi kodwa ukhanzakale ukuthi akethembeki Hayi. akethi njani bazalwane Thembeka. akethembeki akathembeki athina kabona sidelibala ngathi limhloshana leli ngathi liyakhanya khanya mntungu nakaya ukhawula la gijimisa lo muntu waphambili lo asinaka khawula bese uthi ngalomuno kancane sigebengu semshumayeli kwahloba nje ugijimisa lo muntu waphambili lona ngakhawula uyahwaya Hey. phila impilo Hayi. phila impilo bazalwane uyathi kunamadoda ukuthi abantu boyezekiya lethi manje iBhayibheli bambalisela uNkulunkulu sekufika umlayezo ukufuna ukuphethe lo uyahamba iBhayibheli lithi waguquka wayekala nabantu abahletinayo kuba umfulasa aguleka kufishane bafathi Shizela abafathi obashiya bodwa phela ebonzeni wathi Nkosi ikhuphula phamba kwami Nkosi balukhumbule ukuhamba kwami mina ngihambe phambi kwakho ubuka yiphile lempilo kuze tifo takho tingethiyeke bathi phile lempilo yekukholwa lenzaba bazale ukukholwa kuJesu impilo lesha Yes. kumbla lomnye umnyaka mpostoli ekhaya ngathi sengingabi la ngithi kula mashobeni bazalwane labangathi ngathi ngingabi lenkulu lapha kaShongwe angithi kumndeni wakithi ngiyawathi namshabalala kusina ufuna ukubita kufuna uthi sinemsebenzi base bayabuya bonke athi akunemsebenzi kawulotungani hlatshwa lenkomo buye ethendeni ngase ngiyasukuma ngathi umsebenzi bonkosi namhla ngitodatisa ukuthi sengisenzisiwe Awu. ngathi ningakadli inyama malangeni yadini ukuthi senjani mina enyama na njengoba ke bonkosi sengisenzisiwe mina angisangeni lapha nalapha ebalanga laphelele kunalomunye lowangiphevula wathi mvala bhuti siyeva kodwa abantu sesemncane wathatha nemfati kanti ngitobathulela ukuthi bahlale bathi ukuthi insindiso ingikhiphile emqhubeni wemalangeni nabathi manje bayathinta ngikhumbulani phela bonkosi yangomo nakanhlabela yona ngathi sinemsebenzi Amen. abafakazi bami imenta ngitigathe ukuthi ngihambaphi ngidlani ngikhulumani ngiteluzile engayifakazi bami ngagibela intsaba ngamemeta live life phila impilo lesishumayela bazalwane liyafelwa lelo lesishumayela kuyafelwa akusiyo into yabo umzala bo auntie lalelani bazalwane nokukangana lesinako la sigilana kangaka impilo phila impilo phila impilo phila impilo lejabulisa uNkulunkulu
bazalwane ngiphumela emfeni lokutha ungenda ngehluke uphila impilo yasezweni semhlabeni kodwa bazalwane noma siyadeba mphikwami kushiwa ukuthi hayi emalangeni akehluleki kodwa bese kumeceleni ngoba ngiphila impilo haleluya phila impilo mina nje ngaye ngithi bazalwane bavula bakati ngiphila phakathi kwabo lengiphila phakathi kwabo lo ngithango eshana ngekangadi ngoba nasehla la ubona impilo ukuthi ngofuna kulona hlobo lwemuntu niyekeleni ngikhulume nami bazalwane mina ngibithela ekunqobeni sikhona uNkulunkulu ongahluleki kodwa mlona lakakhona ukuphatha kahle aphile impilo ejabulisa uNkulunkulu nakunenzaba bazalwane emqoka kakhulu uphila impilo ejabulisa uNkulunkulu mhlawumbe lo munye angetajabula ngoba nakujabule uNkulunkulu lenzaba yokuphila ke bazalwane ayisiyona yethu kodwa yakho ngaku umpostoli Paul athi manje bazalwane ngilona loyo phakathi kwenu akakhone ukuthi phatha kahle Yes. yena uyathi kunemvesifazana manje ojabulako bazalwane ningamphathanda nje nanithatha uyathi uyajabula manje umfati wami ukuthi nemvoto yakhe yedwa imvoto nje le right so abangiswa ngumuntu kodwa kabonge Jesu Ndoda kunjalo. kabonge Jesu ayidlali naye kusoma libandla uNkulunkulu langibeke phakathi kwalo mntungwa ngaye ngilitshele ukuthi alingibuke libuke kuhamba kwami ngimshadisile ngidlala ephasi ngimtshele ukuthi umuntu angalohlakaniphile ngilofuta uyise bese ethi ningangihlasi kodwa bukani bani mani bazaze ngihlephele kancane yabona ngiyamthanda umkami sithandwa sami fune basikhubekise kuye kodwa kabonge Jesu ngoba nangihamba namshumana ukuthi manya ngoba phela inyama le ayisinziswa neva bazalwane kungako sisembili lokhu ufuna kwako kwala eveni kusina ukuthi manya bese ngithi Jesu Hey Jesu angisitele moyo ongcwele athi hey waqala nje wabhayisa bakamoya abantu akukubona ngoba lenye ivele ngisithako mina bazalwane kwathi ukuthi libandla uNkulunkulu walo utawungemphula kulo kuthi qabonulu lendvoza lapha phambi kwethu bese ngithi ngosi ngisithe ngithi awu phila impilo uyathi ukuthi ngenkathi uqala uphila lempilo yekuthi fonka ukuthi kusakujabulisa wena Nkosi inkosi yasonzela kuwe
inkosi yasonzela kuwe. Hallelujah. Imitwa injabulo ngoba injabulo imetha kutasonzele. Sanibonani bazalwane. Phila impilo. Singabathandazi lento loyifihlile impumude. Kuzuthi ukhona kufika ebunanzini bekwaphulwa ulamulelo wesandla sakhe. Uyathi kumnanzi bazalwane. Uyathi kumnanzi imnanzi lento manje Nkosi yami bazalwane. Mnanzi lento. Mshewe imnanzi lento. Mnanzi lento mshabana lokuthi khona kithe ezulwini usemhlabeni. Hayi. Wobonyela iflasi ezulu usemhlabeni. Njalo. Ubese uphuma unesibinzi efini. Phila impilo lejabulisa uNkulunkulu. Ngathi uhlete embonisweni uthi ngimkhathile lo. Phila impilo lemjabulisa uNkulunkulu. Inzaba ipheleli bazali ukuthi Jesu inkosi. Amen. Kodwa inzaba isephileni. Yiyo leveli kholwa nebangcwele imidzinga moyo ongcwele. Ngoba moyo ongcwele ufika akukhumbuze tifundisa Thixo Jesu. Aphinde moyo ongcwele abe ngithishela asakufundzisa aguquke abe ngumholi wakho ngoba uyathi indlela. Phila impilo lemjabulisa uNkulunkulu. Ngicela ukugcina ngemagama lathi phila impilo. Phila impilo. Bazalwane, asidli konke. Silambele eTulu thina. Hayi ngoba singafuni, kodwa ngoba siyaliwe. Thina siyaliwe thina bazalwane. Siyaliwe. Asikhulumi futhi noma ngabe yini. Jesus. Ngoba thina siyaliwe. Asihambi noma ngabe nguphi ngoba thina sinjani bazalwane. Siyaliwe. Lalela hlala phansi manje. Asufuna tindvo takhe ubungafuni kumjabulisa. Uyeva ke mfundisi. Umfalo wakho oba ubitiwe. Ngeke kuhlale kunje. Aso uma ufuna ivota uNkulunkulu ungamjabulisi kumjabulisa. Jesus. Ngoba labanye babe lapha uthobathandazela nje bayedlula. Awuzanibonani bazalwane. Bayedlula basaphambili. Bathi noma sebathi nazo bangakhoni kulinza. Awuzanibonani bazalwane Nkosi yami. Kanye tivoti yalinzelwa bazalwane. Namulevo lebalulekile ekholweni. Jabulisa uNkulunkulu. Amfisi ibuhlungu mongcwele. Hayi. Amfisi ibuhlungu mongcwele. Futhi ungali mshebe. Nabakhombe ehlane ungali. Hallelujah. Awu Nkosi yami bazalwane. Bazalwane ngathi mani Nkosi yami. Uyathi kulesinye isikhathi bazalwane. Tayetendeke letindvo ukuthi unikwe i-exam yakho ufuna uyibhale. Yeah. Ethi iBhayibheli libeka sobala lokuthi loyo lonqobako
ligama lakhe alinikwesulwa emanzini yokuphila. So ngenkathini unikwe exam kuthiwa ibhale kunesimo lobhekene naso iphile lempilo yokukhona uyiphile dinyambe tedla uthi Nkosi ngilinze wena ngethembe wena dala uthule uthi thu bafike bakhuluma ukuthi ingabe uhlethe wethembeni uthi Nkosi ngethembe wena ngoba lo mlusitho lifela kuwe bakukhombisa amathuba kuthi baba amathuba uthi Nkosi ngisaba wena ngisaba wena Nkosi amnowathathe amathansi ngoba liso lakho lisetiwabo senzele phambi live life phila impilo phila impilo uyathi ukuthi uNkulunkulu mshengu ngemabomu uyakuvusela umuntu ebandleni. Hayi. Ubungahloniphi yena uhloniphe ivo lephakathi kwakhe. Ngeke ngahlala kamanzini 11 years impostoli. Hey. Ngingedwa ngishumayela. Hey. Ngala kuqasha sibovu. Ngala sanibonani abasalwane avuleke emathuba kustathi gethu sivalo kuthi akugqokelo kwebulala kuthi nqesi Nkosi yami ebabedlamini bengitocela nje Nkosi yami ingabe siphuni nje sashukelana ngenkathi siphuni sashukelana awe lamehla buka la Khavendasi Live life. Yeah. Kusale ifoyinye kusikhotha uNkulunkulu wami endangele bandleni baprofeti bathakumbona bese kuvuka ingane ngivaze nekude sokuyela ngana hlale phasi ngoba ngimkhutha ngemhlaba enja ngikhuthi yena ngikhuta lemse ngiyiva ngaphakathi kwami live life lempilo yobuKristu siphila ngokubaleka bazalwane siphila ngokubaleka siphila ngokubaleka uthi umvangeli wami ke mfowethu wakwashoda ngemali 4,000 wagcine athatha ikhadi lami make mvangeli bavumelana phela umshumayeli waseGoodSide naka ATM lo mzalwane ubalo omunye umuntu yesuka ku-ATM yahamba naye uyangena kani lo usuka umshini usevise wonke mane kuthi sowulinyathwa yini ukuthi angemi ukuthatha imali yakhe nakathi shwepha bheka le yahamba angena umvangeli wami ithi nyomi 4,000 yalo muntu nayithi nyomi 4,000 hey hathi umnkosi nalithuba manje lapha kunekamera lapha athi nalithuba athi vuma ngithathe le mali ayi kwale uthi ayithathe uvuke ngaphakathi kwakhe ukuthi ekahle wena lo muntu akasamboni so usithela akasamboni uthambesa noma umbone ngemuva iATM ithi mina yemthusi asuke lapho asuka bakhwebe isecurity ite isecurity seyaphe umuntu lapho khipha ibalo siyahamba ngayithatha ngale mfuna ukukhipha athi yakhuluma nesecurity
uthi ke manje umshini sola uyithatha ingane le mali uyigwinye uyibuyisele emuva. Lalela kwakungasilo lithuba leyo ukuthi uyaphiwa kuba ulithuba ngaba kuvutha umlilo phakathi kwakhe wamshisa wahlaba inyaza leyo wayiteka wabuyele emuva. Ayi anathi kumnanzi bazakwane ukuphuma esilingweni ukulonqobile ngebathembeka. Ngiyangiva ine bazalwane angisho hlobo lomuntu leqhama lithi hey ngitombonga uNkulunkulu bazalwane bengaze ngigula inkosi ingiphilisile ngithandaze nje kwase kuyancobeka emandla uNkulunkulu makhulu kanti uyade ukuthi uchamuka ngale amnyamanyama nto hayi useshithe ngale kulamanye ama-oltra mfowethu bathi bhema just now soyabuya nabo umnanzi bazalwane kuyiphila impilo usawandlula esilekweni umobile uve moya ongcwele lekekhansi anandisa ufanandisa yeah live a life phila impilo sabulisa amen yabo mthwe silimele lapho sisele lapho siyayifakaza sonke lesifiso kodwa inhlaba sephilela impilo sephilela impilo ngoba nangaba uyiphila lempilo kuhamba kukhulunywa nawe ngoba uNkulunkulu efasosibungulu uyakhuluma bazalwane atshele umuntu wangena esolo afika athi akusilo lakho ke lelibhuluko leli liyekele nje likhona abazalwane athi sisi akusosabula isiketi lesi akusumsebenzi wethu sibeshila abantu nje wena gqoka kanjani nje moya ongcwele umsebenzi wakho atshela umuntu nje wena uma la hayi usihamba ngale bonke namuhla bazalwane nkosiyami ngicela ukuthandaza mina nkosiyami awushumele bonke ngicela ukuthandaza ngifuna nje uyathi ukuthi na uya kuNkulunkulu bazalwane na uya kuNkulunkulu ushele uyobingelela awunkosiyami ayisa obingelela kufuna ukuthi bazalwane ube kuposition le right amen ngoba seningawubingelela amen awu bazalwane awu madoda zilela kithi ingwenyama nayishethi lapha abahlonishwa na uyakuyo uvele uye songanathi inyawo awujalo madoda uyamuntu omdzala ngoba ngiyangibona into bazalwane ngiyakufuna umdzala angisenithethe inyawo sengihamba ngiyabani manje bazalwane uma nje uyakuye uyobingelela keza yetajani bazalwane manje Nkosi umcolele Jesus base ngiyobingelela njalo hayi Nkosi umcolele ngeze amen umqondo wami owaqabani kahle hey Nkosi yami emehlo amanabuki kahle Jose ngiyawubingelela nje manje Nkosi ungeze phila impilo lemjabulisako uNkulunkulu phila impilo jabulisako Baba wethu ongcwele uNkulunkulu wethu othembekile zula phakade uNkulunkulu wako uNkulunkulu wena ongcwele wena omphethe amandla njengengubo omile kuza bephakade likhulu igama lakho lingcwele liyababazeka izwi lakho limile kuze bephakade sibe nawe thangi saba nawe izolo sesinawe namhlanje inhliziyo yethu ayifuni Nkosi ukuyekela ukuthi uphakeme kakhulu ungongcwele ungoba
othembekayo. UNkulunkulu wankulunkulu uphakeme kakhulu. Baba wathomba amandla onke. Sikuwe kuyasa. Sisekuwe uNkulunkulu wasezulwini. Sekusathathe sekumgqibelo. Sisekuwe. Baba wathona amandla onke uNkulunkulu waphakade. Sizokuhlalela, sizokufuna, sizokukholosela, sizokubabaza, sizokuthandaza, sizokhuluma nawe. Wona lensindiso yethu mayade ilasaila elemasa katapaila ikati asoria katapalaya baba wathangwale sulula phakathe baba wathona amandla onke yithi laba uNkulunkulu wasezulwini yithi laba esinengebhezi yithi kade sikhali solo yithi baba sisanodaba lwethu kuwe. Oh, sisanodaba ulamasakata paisala abantwana bethu abasebenzi ihlobo zethu ayisebenzi. Oh baba wathona amandla onke imitheni yethu ayisithandi uyapashakatila. Oh Nkosi umphakathi esiphila kuwo uyasibuza ukuthi uphi kaNkulunkulu wethu baba. Awu baba siyacela mana ngakithi. Awu siyacela mana ngakithi. Thumela abasezulwini babe ngakithi. Awu thumela abasezulwini babe ngakithi baba. Asiyekelele nakho sihlupheka Yosemanini baba Yosemanini ukabaya ulashanana elemasi anaya ukapata pasila inapata papatasila isupata pasakataila ulibesekete kwasita awote uNkulunkulu wasezulwini owasiyelelele Thumela abasezulwini basibhabhathe manje. Sesicela abasezulwini basiqinisekise ukuthi uNkulunkulu asiwayo. Thumela abasezulwini baba basibasathe. Ulamaya ukapapaphathai ulamashia ngakataphaisana ikanoya alamasakataida Ipakapakataisida, Ishapatakana, Ula Pakada, Elevasapataya, Ukapakasakana, Awatapulumono, Umasia, Ishamasa, Ukapakasakataida, Elevasapataya, Ukapakasakana, Give you the honor. We worship you. Singahlala phansi sonke lift up your hands.
lapho khona nje lift up uhlezi phansi. Just lift up your hands. Kunkulu ngazange Nkosi sale sewuyifunda manje. Funda udaba, funda udaba. Funda udaba. Funda udaba Nkulunkulu. Nkulunkulu waphakathi. Funda udaba, funda udaba. Nanti udaba lethu. Nanti udaba lethu. Nanti udaba lethu sikhupha emakhaya. Nanti Nkosi udaba lomdlalo esithukayo. Nanti udaba labathi siyathakatha. Nanti udaba. Funda Nkosi. Funda lona. Umaniyeke nalona. Umaniyeke funda udaba. Shabatayna. Ukamaya. Ehene. Yebo. Unkulunkulu wethu bayasihleba bathi kuphi lo Nkulunkulu wethu vela Unkulunkulu basenzelisa ngathi abantu bathi kuphi lo Nkulunkulu wethu vela Shamaya Isapatataila Elimasuka Mahataya Ishama Hasakatapasakatuna Uya Pashakatapasakatala Ipatapasakatala Lift up your hands. Wasmagalisa.
umsuso layo Jesu uyaguqula njalo usizi inkathazo ngenza lu soft umsuso nayo Jesu uyaguqula noma ngaphandaza but mangisenga basemzuzwini nayo oh haleluya ngicela ufike lo basaba umsusu nayo Jesu noma ngafike ngithula kodwa mangisemzuzwini in the moment nayo umsusu nayo Jesu uyaguqula njalo usizi
uya usizi lenkathazo ngoba kuyenzeka umuntu abe nosizi angabi nayo inkathazo, kwenzeka abe nenkathazo angabi nalo usizi, kodwa umsuso futhi angithi mphathi mbono sicela ungaphumi la ungasitshelanga ukuthi uyophinda wenzeni nomsuso. Ukuleshalo usizi nenkathazo uyalixosha uvalo. Sometimes awuhlula wena ngoba uyehluleka kodwa uvalo kuvo. Mina ngihlangane nomuntu mina ephuma igazi la, ephuma igazi ngempela. Ngithi kwenzeshani kwawutheka wathi inyoka, usukela inyoka nje ngoba inyoka isuka yavela lapha emseleni yena uphuma ngewindi uyazama abafastela asinyoka kodwa uhambe tshela abantu ukuthi na inyoka. Ngamanye amazwi icrash uvalo. Ngithi mina umsusu manje uJesu uyaguqula njalo usizi lenkathazo uyaxosha uvalo. Uthi noma ke uthi ke ngingena ukwethaba, awu ngingena nje ukwethaba akalungi kodwa makuba ukuthi manje imbheka nje amanyamasi lento yokumbheka yenza ngathi sonke sesiright kanti ubuso bakhe babheka phezulu. Haleluya. Uthi-ke ethi noma ngembheka nje sathi-ke ubuhle balomhlaba ngishaya indiva wena sada-ke koza lomhlaba ukuthi awabi nemzuzu wokumbheka. Athi-ke umzuzu naye uJesu uthi khangela uthando nawo ngenkathi nginomzuzu naye ngithi ngirejectiwe i-ex yami inamagama akhulumile affect kimi ngengomzuzu naye ngivele nginambithe uthando ihamoni ngi-enjoy uthando engalitholi emzini wami, ngi-enjoy uthando engalitholi emndeni wakithi. Umzuzu nawo uJesu wenza ukhangela uthando ngiyafunda nje wathi-ke ngiletha njalo kuye usizi nemthwalo. Angikwazi ukuhlala ngenosizi ngisemsuzweni lentako kuyebambolosilana siyaxole kahle kahle it's illegal ukuthi usemsuzweni okuyimomenti naye thatha usizi nemthwalo. Akatani kuphinzeke masalela nasenzohamba ngisicelo sisinemtho wathi noma ngidini indlela uthi la wendlela I don't care kuyenzeka ngidini indlela uthi i-content siza noma ngidini indlela amandla phela nyama uthi-ke kuyongisiza impela. Yini yongisiza? Umzuzu naye la sengiyayibuza lokho ingoma athi ngoba amandla ayathola ngokuhlala kuwe amasi umzuzu naye ithi noma indlela sengidiniwe kodwa engibonga umzuzu naye la ngiyafundisha sathi-ke uthi khona mana I want to bless sengathi ngibe nawo uthi sengathi ngibe nawo umzuzu yabona-ke ngibe nomzuzu naye noma ngasayithola imoto engiyifunayo kodwa uma ngithola umzuzu naye noma-ke amamayikhi lawa ningawanika abantu abathile abacula kahle it's okay
Kunyangisho umsozo la. Amakomiti yakho ubengifake mina kusebenzaba kodwa ungancisha uba nomzuzu la. Mina ngisehamba futhi sengathi ngibe nawo umzuzu la. Athi emihleni yonke yami. Sathi-ke umzuzu nayo uJesu. Sathi ekuhambeni kwami ingathi ngisahamba abantu befisa ukuba nemize emihle, befisa amakhosi abo, befisa imisebenzi emihle. Kumele ukufisa ufisa ngabe impela yikho ukuthi ngihlale naye kuze bephakathi by this word. Ngiyabingelela mphathi mbono mshenga kakhulu siyabingelela wena othenjiwe izulu hayi siyama manombono unamandla kangaka nengisaba kahle ngiyawusaba lo mbono ngoba lo mbono wakho into ohlupha nayo awubafunda abantu abaright awuqualify ukuba kulo mbono bangabe right. Hallelujah. Umbona abantu abangekho right abathi Nkosi kuyosekubeni nakho kunjena Nkosi kuyosekubeni bese ufika umbono ungibasa uthi ngeke umbono ngeke kuhlale kusha sengiyaqalaza ukuthi kusho manje ngisho ngisho athi ekhona uNkulunkulu uthi kusho ukuthi ngamanye amazilombono uthi ayikwazi isimo ukuhlala ekhona hayi uthi lombono ukhatha uNkulunkulu nesimo sakhe uthi uNkulunkulu kunesimo enginaso kodwa manike weNkulunkulu naso lo mbono wakho njena uhlezi unika uNkulunkulu i-challenge yokuthi asiveze uNkulunkulu. Ngiyabingelela guest uNkulunkulu athe mayithandaza umshelo asevela. Ngiyabingelela bangcwele ngiyakujovuneze navela yimi bengimemezela iFlosi ukuthi benikhona. Amen. So ngiyambingelela ukuthi senikhona ninentsheshwe izulu ngalizimpilo eyilimele kangaka. Siyacela silimele siphuveleni ukuthi ngempela ngeke kuhlale kuhle. Amen. Bingela ma-authorities akhona MP wethu okhona lapha induna ngiyabingelela egameni likaJesu engizwile ukuthi ama-authorities akhona anamandla because serious. Ngama nje kusuka abantu abaserious beza lapha bese wena ngoform 1 ngicela bafunde sonke inzala abantu sonke khona baba siyabonga tata ukuthi usenobaba usenomama. We bless the Lord ngabo and it's for the ubufakazi and uJehova kwenzela yona. Bafowethu nishayizile izolo nikushayele kamnandi izolo ithanda zami nangishaya iphi keyboard encane kuyibode encane na ebenishaba fana lenandi emncane lo ebenishaya kahle sonke ngiyangibingelela mfuthu owehle wena wehle ezulwini wena we heavily sent you heavily sent la siyakubingelela heavily sent with your family. Ufuna ukubingelela nawe tani maki ufuna ukubingelela umfundisi ngiyabonga man of God akunomntana phela ngiyakala ngisipamoya akunomntana phela ngibona lapha mntana inkonzo engemphethe ngishaya izandla mntana hayi bafana bami ngabe ngisambuka uyashada ngomhla ka27 ufake isethembiso indaba amen usho ngale ndamono
Sibingelelo mama obaba iTopi izinsizwa asonto skole bawukhona abasebenza lokubezela asebenza lokubekhomithi mangwatsha amangifa ukuthi ngokhula laba baqizela udaba lo bana leqethe engishaya ngizoshimela futhi ngiyazi mina ke usofuza udonsala ngwasemlatana empankeni uma wamathi ngakhuma kwashuma wathi ngakakhumani kwashuma angifuni bese ngihamba ngeqhenya ngithi ngakhumani ngoba kwashuma mama usaphila angifuni bese basengithe mama angibiza esibhedlela athi mntanami wena kahle wena mntana wena ongakadlamini ngeke ngiphike-ke methi ngokadlamini ngibe sengivuma nami ngihambe ngithole ama-affidavit njengabanye ngoba angazi Umbalusi, hayi olungileyo, uyazazi hey isifu sami, hey usibiza kama hey uzobuyela emelo manje angizange nawe la nge-guest speaker la ngizophatha uzobuyela emelo manje usibiza amagama Verse number 17. Verse number 17. 32 chapter Genesis. Okay. Ngiyacela mshayeli kwethu ungixolele ukuthi ngizolalela ozoshumela landele manje mayiseqeda cela mfowethu ungise ngoba kufanele ngishumele Eastern Cape ngesonto fanele ngiyogibela ibhanoyi eThekwini namhlanje kwakumgcilelo nje anginamoto ke kufuna ama lift yofika eThekwini uNkulunkulu wamsiza ngaba nenhlahla ukuthi ngo-1990 ivangeli lishwa Yesu kimi ngasengisindiswa ngo-1990 1995 yathi inkosi icela ngibonge umfundisi ngathi uNkulunkulu I can't umfundisi uba yinto nje abantu abavungula ngayo ukudla emakhaya bayithenga sile nje ithi yazothi into ukudla nje ushumele encwabeni into yokuqala ibuza udlela umfundisi kuba into zokudla ushumele esikoleni nje hleli umfundisi udlile uyahamba kufanele ngigibele ukudla uNkulunkulu lento yokufundisa ngiyifuna ngo-95 inkosi yathi inkosi yangincema ngo-1999 ngalithatha ubizo athi ngoba umfundisi kodwa ngathi ngoba umfundisi osebenzayo ngoba lamakholwa anike namhla ithanda mhla isuthika yakunikela mhla ingathanda
noma senike umuntu ukukhulumela uThorandi wakhe mbona nje imali yakhe athi uNkulunkulu izoba umfundisi osebenza ngaba huye kusukela inkosi ngo-1999 uthe ngo-2006 yathi inkosi awungizwa kahle khuma yekela ukusebenza ayekela ukusebenza ngaleso sikhathi leso 26 ngangi-acting CEO yase-Edenton Hospital ngesibhedlela angaholi imali enkulu 62,000 kuphela ngaleso sikhathi nginama-surgery ngoba ngudokotela wengqondo ayenginikeza 78,000 ngenyanga ngokuhlukahlukana kwawo emathathu. Ngathi uNkulunkulu uzoyeka lokho kushoyo iphezana lento yokuba i-CEO uzokuyeka, kodwa ngizoqhubeka kuma-surgery ngiqhuphuza ngoba amakhono ngiyawesaba. Uthe ngo-2011 yathi inkosi ishiya konke futhi nencebo yakho nayo wabela abaphofu. Ngiyakhumbula ukuthi my last car ebeninayo ngine-Fortuna, ngine-Q7, ngine-Mercedes 180, ngine-BM i-5 pack, nginomuzi wami obiza 3.6 million. Yathi inkosi angabela abaphofu. Ngenze njalo ngathi ngiyoshadisa phesheya eCalifornia. Indodakazi yami yayisebenza e-UKZN ifundisa phesheya, ngangishadisa yasinginika i-present, yangithumela i-iX35 sengasenazi zonke imoto, yangithumela umkhumbi i-iX35 ukuthi nansi kade ngishadisa. Ngahamba nayo lo moto leyo from 2014, 15, 16 shumayela kwenye ndawo. Wathi uNkulunkulu shiya le moto uyinike leyo mfundisi. Ayithatha lo moto ayinikeza leyo mfundisi loyo. Inkosi ngithembise ukuthi ngeke kuphele unyaka ngayithola imoto. Namhlanje angayitholi. Ngiyazi ukuthi kunesigebe ngesithini Jehova yonke esiklini yasiloko sibaleka futhi ngiyo baleka nemoto yami. Hey madam, hey. Ngiyazi nje khona kunekamala ngalokuthola nikezi ngithula imali lo. Akazi mayisengene sengihambe sengishumela kwenye manje ipulpit ethengeke hlale kushi. Hayi uyayiletha khanda ngoba sengimele ipulpit. Ngaba from 2011 ngabe singaba umfundisi ke full time. Phile ngiphila yomnikelo. Fone ngiphethe angiyazi ukuthi imali nganikelele. Washe ngalo nganikelele. Ngiyiphethe yo ayikithe. Angazi ishithe nganike ngilanga mnikeli. Futhi nani manje ngibuka futhi ngizohamba ninginikele. Oh hallelujah. Mawuhlangana nje wazi ukuthi uhlangana nomndeni. Oh amen. Ayurathula. Uma uthi ngangumniki usho mina. Ngoba ngumuntu uphila nje komnikelo. Uyahlupheka nje umshebe baba ngiyamfonela. Mangibona ukuthi bangithi akangiphi imali uyakalabalela ngimuka ukuthi ngiyabolela. Kanti ngiyangibhadala ngimnikela ngiyangibhadala yani umnikelo lo. Yeah. Into yomnikelo nje. Nawe nje mawungibona phandle ungibona lapha sengihamba ungibaphisa. Umuntu omnikelo nje mina nginto impilo yakho ukuthi umnikelo. Angifihli impilo nje ngumnikelo nje. Nonkosikazi Nkosi. Ulankosi wami bakithi asekukhoza sebulweni. Ninaye ke lapha nje. Naye angazi ngamlobola ngani ngoba nganikelela nje.
nomshado uyanganikelela mina ngashumayela emakhaya le ngiphinkoba amadoda ngiphinkoba ezu3 ngashumayela ingane miyasa lapha ngashumayela le ekulini la njalo ngapha emhlabeni uJesu ibandla ngiphinkoba ngiphiwe inkomo nalaje inkomo ngiyayizi yalo ngiphiwe nje inkomo ngoba uthi uzinqabi ngamona bazothoyela nakukhona abangifuna baba inkomo yakithola la nginephusi endaweni endingi lapha ngiyaphiwa nje ngiyaphiwa ngumnini ingathoke mangishumayela akekho ohlula idegree thize mshumayela uyithatha mshumayela. Oh, hallelujah. Ama-degree endawo kuziyofika kwi-PhD yakho ngeke uhlulwe i-degree uhlulwe i-mathematics uhlulwe yinto ebekuprofessor wayo nolukhathi mshumayela ngeke uhlulwe i-post ushayelwa i-VO. Mama, as I preach, because yayingihlusela ukuthi as I preach ungabibikho usafarishana okholwa into engiyiphethe. Sengibhala nje lapha ngoba lapha ngeke ngisho ngizobhala nje. Ngo-2017 bengishumayela njalo ngibona sifuna ubuso bakhe early January ngiyathandaza early January ngaya lapha enkomas lapha ngifike ngashumayela khona awufuthi ngangithephi ngina life la ngizithethise imeya yami bakithi uma ngishumayela lapha ngashumayela washintsha owesifazane ogane